Mikroplastika obuhvata sve plastične čestice manje od 5 mm koje potiču iz različitih izvora, od industrijski proizvedenih mikročestica do fragmenata nastalih razgradnjom plastičnih ambalaža, tekstila i guma. U životnu sredinu mikroplastika prolazi kroz nepravilno odlaganje otpada i razgradnju plastičnih predmeta, otpadne vode iz domaćinstava i industrije, atmosfersko taloženje, sitne čestice i prašina koje se prenose vetrom, kao i direktnom primjenom plastičnih proizvoda u poljoprivredi. Danas su čestice mikroplastike detektovane u rekama, jezerima, morskim sedimentima, tlu, pa čak i u padavinama. Ljudi su svakodnevno izloženi mikroplastici, sitnim česticama plastike koje se ne vide golim okom, ali ulaze u naš organizam na 3 načina: gutanjem, udisanjem i, u manjoj meri, preko kože. Najviše mikroplastike unosimo hranom i vodom. Nalazi se u ribi i morskim plodovima, jer životinje iz mora unose plastične čestice zajedno sa hranom. Prisustvo mikroplastike potvrđeno je i u morskoj soli, ali i u vodi iz plastičnih flaša, jer se tokom vremena plastika polako raspada na sitne delove. Mikroplastika je pronađena čak i u voću i u povrću, posebno ako rastu na zemljištu zagađenom plastikom ili se navodnjavaju kontaminiranom vodom. U naš dom mikroplastika ulazi i kroz odeću i kozmetiku. Kada peremo sintetičke materijale kao što su polijester, najlon ili akril, u vodi se oslobađaju mikrovlakna koja završavaju u rekama i morima. Neki kozmetički proizvodi, poput pilinga ili paste za zube, nekada su sadržali mikrozrnca plastike, ali su danas u mnogim zemljama zabranjena. Mikroplastiku i udišemo. Nalazi se u prašini, u zatvorenom prostoru, u tkaninama, tepisima i nameštaju, ali i u spoljašnjem vazduhu, naročito u velikim gradovima. Sitne čestice mogu dospeti duboko u pluća i ostati tamo. Iako ređe, mikroplastika može dospeti u telo i preko kože, kroz kozmetičke proizvode koji sadrže nano ili mikročestice plastike. Poljoprivreda je istovremeno i žrtva i izvor mikroplastike. U poljoprivrednoj proizvodnji plastika se koristi na mnogo načina. U folijama za malčiranje, pokrivačima za plastenike, sistemima za navodnjavanje, ambalaži za đubriva i pesticide, mrežama za zaštitu useva i brojnim drugim potrošnim materijalima. Pod dejstvom sunčeve svetlosti, vetra, mehaničke obrade zemljišta i aktivnosti mikroorganizama, ovi materijali se vremenom raspadaju na sitne plastične čestice koje ostaju u tlu. Dodatni izvor mikroplastike mogu biti i organska đubriva, komposti i digestati ako potiču od mešanog komunalnog otpada ili kontaminiranih sirovina. Na ovaj način plastika ne samo da zagađuje zemljište, već može i ući u lance ishrane preko biljaka koje zadržavaju čestice na korenu, preko površinskih naslaga na plodovima ili putem navodnjavanja kontaminiranom vodom. Mikroplastika menja fizička svojstva tla, propusnost vode, zbijenost, utiče na agregate tla i može narušiti uslove za život mikroorganizama i mikrofaune, na primer gliste, što posredno utiče na plodnost i kruženje hranjivih materija. Studije pokazuju promene u mikrobiomu tla, smanjenu aktivnost određenih enzima i promene u zajednicama zemljišnih organizama, što sve može dovesti do smanjenja kvaliteta tla i potencijalno nižeg prinosa u osetljivim sistemima. Što se tiče ljudskog zdravlja, postoje dokazi da mikroplastika može izazvati lokalne upalne reakcije i oksidativni stres u eksperimentalnim modelima i ćelijskim sistemima. Pronađene su i indikacije o mogućem proinflamatornom efektu u digestivnom i respiratornom traktu. Međutim, i važno je naglasiti, dokazi o direktnoj povezanosti mikroplastike sa ozbiljnim hroničnim bolestima kao što su rak, neurološki poremećaj ili sterilitetski poremećaj još uvek nisu dovoljno jaki i nisu potvrđeni. Naučna zajednica aktivno proučava mehanizme toksičnosti mikroplastike i moguće dugoročne posledice, ali trenutno dostupni rezultati ukazuju samo na moguće rizike, a ne na sigurno dokazane efekte.
Da bismo donosili ciljne i efikasne mere u borbi protiv mikroplastike, prvo moramo znati gde se mikroplastika nalazi i u kojim koncentracijama. U okviru EcoReact projekta sprovedeno je uzorkovanje zemljišta i vode, uključujući i zaštićena područja u pograničnom pojasu Srbije i Hrvatske. Ova područja su važna jer omogućavaju opstanak raznovrsnih biljnih i životinjskih vrsta, očuvanje prirodnih procesa i pružanju ekološke, kulturne i rekreativne koristi posetiocima. Praćenje prisustva mikroplastike u ovim oblastima omogućava bolje razumevanje njenog uticaja na očuvanje prirode i biodiverziteta. Svi uzorci su detaljno analizirani u centrima za mikroplastiku na Univerzitetu Edukons u Sremskoj Kamenici i Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, koristeći napredne metode identifikacije i klasifikacije čestica. Ove analize omogućavaju precizno određivanje tipa i koncentracije mikroplastike, praćenje potencijalnih izvora zagađenja i razumevanje njenog uticaja na životnu sredinu. Na taj način možemo vizualizovati gde se mikroplastika nalazi, identifikovati njene izvore i pratiti kako se situacija menja nakon sprovedenih mera. Podaci dobijeni na terenu i u laboratoriji su ključni za formulisanje politike upravljanja zemljištem, davanje preporuka za poljoprivrednu praksu i donošenje pravila za bezbedno upravljanje otpadom. Mikroplastika je svetski izazov, ali možemo ga ublažiti kroz prevenciju. Svi zajedno možemo smanjiti prisustvo ovih sitnih čestica u našoj okolini. Počnimo od sebe. Zamenimo jednokratnu plastiku održivim rešenjima. Koristite staklene flaše, metalne posude za hranu i platnene torbe za kupovinu. Svaki put pažljivo reciklirajte, to je vaša direktna kontrola izvora zagađenja. U poljoprivredi primenjujemo pametan pristup. Koristite biorazgradive folije za malčiranje i uklanjajte ostatke plastike sa polja i plastenika. Uvek proveravajte poreklo i čistoću komposta i digestata i, kada je moguće, izbegavajte plastičnu ambalažu za đubriva i pesticide. Uključite se u lokalne monitoring aktivnosti. Podaci koje prikupljimo služe kao temelj za bolje odluke i efikasnije politike upravljanja otpadom u budućnosti. Prevencija i pametno upravljanje plastikom su prvi i najefikasniji koraci u smanjenju emisije mikroplastike i očuvanju zdravlja tla, vode i ljudi. Preuzmimo odgovornost sada.